Abasenga musenge kuko intambara y'akarere yamaze gushyuha cyane. Kigali Nairobi bagiye guhangana na Gitega Dar es Salaam, ibintu byakomeye. Ntabwo nzi niba abantu barimo baratekereza impamvu uno mugaba w'ingabo za Kenya yamaze kubasesekara i Kigali mu ruzinduko rw'amasaha arenga 96 agiye kuhakorera, akaba akoze urugendo mu gihe bivugwa yuko Dar es Salaam na Kenya, ubwo ni Tanzania na Kenya ku mipaka yabo bitameze neza, mu gihe amatora ya Tanzania amaze guherekezwa n'imvururu zirimo akavuyo kamaze kugwamo abantu n'abandi, ibintu bikaba bitifashe neza. Iyi ni imwe mu ngingo tugiye kugarukaho, ariko ndaza gukubitira idoha aho umusaza w'u Rwanda rwose Perezida Paul Kagame Facibeto yongeye kumwereka igihandura, akamwereka yuko uretse kuba ari n'umusore anamurusha burya n'izindi mbaraga zitandukanye. Ndaza kandi guhita nkubitira ku rugendo rwo muri Brazil, aho Facibeto ubu ngubu tuvugana muri iki gitondo cya tariki ya 6 yamaze kwerekeza Rio de Janeiro. Ahangaha ni muri COP 30, mu nama ya COP 30 igiye kubera hano muri Brazil. Ndagaruka kuri Ruboya, Lieutenant General Ruboya wamaze kuba avuga ati umujyi wa Goma n'umujyi wa Bukavu muyindekere, ndaje ngiye kuyivugutira umuti. Ibyananiye Pacifique jewe mu binyitegeho, ndaje tubirebe nimba koko gufata Goma na Bukavu bidashoboka. Iyi ni Inkubi Official TV, mbaye ikaze cyane mwe mwese muri kumwe natwe gatanu ko, kandi mbabaza nti mbese mwaramutse mute, mutubwire uko mwaramutse. Ubundi ndabasaba ngo mwinjirane like, mu commenting, mu sharing, mu subscribing niba ari bwo bwa mbere mugeze ahangaha, ibintu birushaho kugenda biryoha kandi bimera neza cyane. Bira byose rero ndabifuriza kugira umugisha w'Imana. Reka mpita mpera ahangaha. Thank you very much. Our coming here is as an affirmation of the reality that our relationship between the two countries and the two defense forces have been strong right from the time Rwanda started the efforts to rebuild its defense forces after the aftermath of the genocide. So really it's just a matter of extending our friendship and looking at how we can further deepen and extend our relationship. The two defense forces, as you are aware, share a lot in common in terms of training, in terms of regional peace and stability, and we are at a level where we learn from each other. So we are very happy and to be here and for the warm reception and welcome, and also to further finalize on the defense cooperation agreement that is in its final stages. None niki gitumye no mugaba w'ingabo za Kenya uyu nguyu reba ngo ni Charles Mario Kahariri, Charles Kahariri, kuki akoze urugendo mu Rwanda mu gihe Tanzania bitifashe neza, mu gihe hagati ya Tanzania na Kenya harimo umwuka w'intambara, yewe hakavugwa yuko ari n'imipaka igiye kuba yafungwa mu bihe bidagiye kera. Kimwe mu bintu rero abantu batarimo bararebamo, batarimo baritegereza, ni ukuvuga ngo
noneho kuba umugaba w'ingabo agiye gukora uruzinduko rw'iminsi 4, yageze mu Rwanda ku itariki ya 4, iya 5, iya 6, azasoza uruzinduko rwe ku itariki ya 7. Ntabwo byari binaniranye yuko yakaba yafata telefoni ngo ahamagare Kigali baganira ibyo baganira, ahubwo ikintu kiba gitumye umugaba w'ingabo afata umwanzuro wo guhaguruka mu gihugu cye akerekeza mu kindi gihugu. Kimwe mu biba bimujyanyemo hari ugutegura intambara, hari ukugura intwaro, hari ukugira indi mikoranire idasaba kwikorerwa kuri telefone, kuko baba batizeye yuko telefone zabo zishobora kuba zigenzurwa cyangwa zikaba zumvirizwa n'ibyogajuru by'abanyaburayi n'abo Barusiya n'Abashinwa. Kimwe rero mu bintu bihari abantu bagomba guhita bitegura kuri uru ruzinduko, njye namaze kureba nsanga Kigali na Nairobi bagiye kwicara muri aya masaha asaga 96 bashushanya ikarita nshyashya y'intambara, kuko iyo bari bateguye kuri Dar es Salaam yo guhirika Samia Suluhu Hassan yamaze kuba ibabana 0, ikaba yapfuye cyangwa yabahombeye, none ubu bagiye gushushanya indi karita nshyashya. Mu gihe bicaye muri ibyo ngibyo, reka nkubwira yuko Gitega Dar es Salaam naho ntibicaye ubusa, kuko nabo barimo barashushanya indi map yo guhangana nabo. Rugiye kwambikana rero, hagiye guca uwambaye. Ntimuze kwibaza ati kubera iki UPDF itagaragayemo. UPDF kuba itagaragara ahangaha n'ubundi Kigali Kampala ni bamwe, ni umuryango umwe nguwo, ahubwo icyo bagomba kujoyininga ni Nairobi kugira ngo nayo ize ifatanye n'uwo muryango umwe ukora Kampala Kigali, ubundi bintu sasa babihereza umurongo. Ubwo Gitega Dar es Salaam nabo bari ku yindi mapu. Mwibukiranye yuko buriya Kinshasa yo ntabwo njya nyishyiramo cyane kuko yifitiye ibindi bibazo. Ubu ni ibihugu 2 kuri 3 noneho bigiye guhangana, ubundi rugahana inkoyoyo. Ubu ni bumwe mu sesenguzi ndetse n'amakuru y'ibanga arimo arajya hanze, kabone nubwo abenshi badashaka kubivugaho. Rezo sosiyo z'i Kigali zikaba zaryumyeho zikaceceka, kuko zizi mapu irimo irategurwa zikaba zacecetse. Niba mwabonye ukuntu Abanyakenya bashembetse kuri social media, barimo barashebeka ndetse bikavuga uko William Ruto ubwe bemeye gushora imari muri iki kintu kigendanye na media kugira ngo bashyashyarize, ubundi bareguze Dar es Salaam yuko ngirimo irangiza, ngirimo irica uburenganzira bwa muntu, ngirimo irabuhonyora. Ngira ngo mwabonye ko n'urukiko rwa ICC rwabijemo. Ibyo byose rero ni muri propaganda zo kugira ngo ibyo bintu bibashe gufata kandi bigira imbaraga, noneho Tanzania bayitesha umutwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ariko niho hahande rugiye kwambikana. Ndabizi ko Tanzania nayo, niba mwakomeje gukurikirana amakuru yayo, yamaze kube igenda ifata bamwe mu b'ingenzi b'imena bari boherejwe muri Tanzania mu gupanga no gutegura iyo migambi yose. Bikanavugwa yuko ambasaderi w'u Rwanda, uyu nguyu ni Patrick Nyamvumba, muramuzi, wari uri muri Tanzania, ari umwe mu bari bahedinze izo operasiyo zagombaga gukorwa kugira ngo ubutegetsi babuhirike mu ibanga. None ibyo byose byamaze kugira gute? Abarusiya babisutsemo amazi, isosi bayimennyemo inshishi, byose bahita babifata babikubita hasi, bahita babyerekana. Ku rundi ruhande, reka mva ahangaha nikubite idoha gato, aho umusaza rwose ni umusaza, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame Facibeto yongeye kumwanikira, amwereka igihandure mu bigendanye na diplomasi. Yamweretse diplomasi ya nyayo, kuko ubu ngubu idoha inkuru zirimo ziravayo zirerekana yuko mama 23 yanze kunzi igomba gusubizwa inyuma. Niba ishaka ibiganiro by'amahoro, niba ishaka seserofe, igomba gusubira inyuma, kuko Kinshasa yo ntabwo izasubira inyuma, kuko yo yaratewe ntabwo yateye. Uwatewe rero niwe usabwa gusubira inyuma mu ntera runaka bamuhaye, bitaba ibyo ngibyo bakabacanaho umuriro, ubundi ivumbi rigatumuka. Perezida Facibeto rero nyuma yo kuvidoha yahise afata rutemikirere yerekeza Rio de Janeiro mu nama ya COP30 igiye kubera muri Brazil. Ni inama yiga ku kigendanye ngo n'imihindagurikire y'ikirere. Ngira ngo abantu bo mu mujyi wa Butembo, ahangaha ni muri Kivu y'Amajyaruguru, muri Nord Kivu, niba ntayibeshye, niba atari muri Ituri. Butembejo muri nibwo twarebaga imyuzure yari irimo iratwara amakiyosike, itwara amamoto, itwara amamodoka, ku kintu kigendanye n'imihindagurikire y'ikirere. Facibeto ibyo si ibintu yirirwa yigaho cyangwa yirirwa abaririza.
Reka nigire kuri Liyetona General Ruboya. Uyu Liyetona General Ruboya yamaze kuba asesekara hano ku mirongo y'imbere, aje gukorera mu ngata Pacifique Masunzu ugikurikiranwa n'ubutabera i Kinshasa. Ruboya ati tuzatsinda urugamba. Umujyi wa Bukavu na Goma na Kavumu yewe bitafashwe mu gihe byagaragaraga yuko haburwagaho amaporusantaje make cyane kugira ngo ibi bice byigarurirwe. Operasiyo zikaza guhagarikwa mu buryo butunguranye butavuzweho rumwe kandi butasobanukiye benshi. Ruboya aje kuzisubukura. Uyu mugabo ni ukumwitegaho, nabonye ari kuri morale yo ku rwego rwo hejuru, arimo arabyinana n'abasirikare abatera morale ababwira ati santimetero kare yose yafashwe turayigaruza ku kabina keza, ku kiguzi icyo ari cyo cyose. Nzabana namwe kuri front line, ntabwo nzabajya kure, nzajya mbaba bugufi. Kuba Ruboya rero cyangwa umuyobozi w'urugamba aba ari hafi y'abasirikare be, bibatera umwete. Icyo basabye bakagihabwa vuba, kuko nyir'ubwite baba bari kumwe. Ni ukumubwira gatoya agahita nawe asaba mu nzego zo hejuru, warategeka hejuru bagahita bamuhereza ibyo asabye. Ntimuze gutungurwa rero na za ndege tumaze iminsi tubona zaracecetse. Niba zari zarasinziriye ntumbaze, abazitwaraga niba bari bakiruhuka ntawamenya. Izo ndege zongeze mukazongera kuzibona zirimo zirogoga ibicu nk'itegeko rya Ruboya. Ikindi, imijyi yagiye ifatwa igafatwa ibice. Nk'ubu Bukavu harimo igice, i Goma bari mu marembo bategereje komandema gusa. Tugiye kureba komandema rero za Ruboya niba ari buze gukora mu ngata nk'izo Kirimwami yari yakozemo, niba ari bukore nk'uko Pacifique Masunzu yari yakoze. Ibyo byose ni ukubihigiye tukabihanga amaso tukareba uko bigiye kuba bigenda birangira. Ubundi reka mbabwire ntimukomeze kugubwa neza kandi mukomeze kugira ibihe byiza muri rusange.